هیجا ایرو امیوانه یادیم جبشا سیم جد برتوگا زمانی کردی عارفا پینج امی بستینن و وانه یام بنابه انترنت چیه؟ و چه سودین انترنت جبو مهنه و چه مترسین انترنت جبو مهنه انترنت او توریا کو جهانی بهفره گرید ده کو جهانا ما دنیای ما بویه مینا گندکی بچوک همو آگاهین کو ام دخوازن ناس بکن همو پیوندین کو ام دخوازن بخزمین خورایین باجارین دور ام پیک بینن ام کارن ده نافبرا خلکه که ده ام پیک بینن ام کارن دنگی وان ببهیزن و وینه وان ببینن ووك مسودي انترنتي ناس كركو تيكليه مدنا برا خزمين مدنا برا كسن ما هفارين ما يندور بيكتينا امكارن بيجن مترسين انترنتي جيهن مترسيه هر تشتيهن دماكو ام زيدتري بيوستيه خو بكار بينن هر تشت زيدتري بيوستيه هات بكار انين او تشت باندورك نييني المدكه امی درباسی وانه یا خو ببین خوندکارین هیجا و بهفره بخوینن جبوکو ام بهتر سود و باندورین انترنتی یه نینی ام ناس بکن لسر مروفا کو گلک باندوری وی هنه ام بهفره بکن سر و پلا هفته و یکی و درباسی وانه یا خو ببین انترنت دی جیانا میا ایرو ده بویه بشکی پر گرینگ انترنت باندورکه پر خورد لی جیانا میا زانستی چاندی و جواکی دکه بسایا انترنتی جیهان بویه مینا گندکی بچوک جبرکو ام کی بخوازن ام دکارن دنا برا خلکه کی یان دخلکان ده یکسر وان ببینن و دنگی وان ببهیزن توريا انترنتي حتى نها يك جي باشترين افرينرين مروفان تيديتن جبركو جلك راجا جمروفا هيرا بيشكيش كريا انترنت وكي كوتي زانين توريا كجيهانية جبوكو همو آمورين مينا كمبيوتر موبايل تلفزيون وهر وكيدن لهمو دفرين جيهاني بهفا جريد بدا و آگاهی دناو براوان ده بین وگو هستن. انترنت خطین تلفون ساتلايت و گهانکن بیتیل بکارتینا. انترنت جارا یکم ده سالا 1969 ده لدولتین یکبویین امریکا هات بکار آنین آرمان جاوی او بو کوگریدانک دناو برا زانینگه هانده چه ببا و بهسانی زانینگه پرورده بهفره بکن. بسای انترنتی ایدی همو آگاهی و زانست پیدا دبن و ده همو قادن زانستی ستیرکناسی پیوندی بجیشکی اندزیاری بازرگانی نوچه و هر وکیدن ده ام دکارن سوده شوی ورگرن. بریا انترنتی مروف دکاره رامانین خواه برنگی وینه ویدیو دنگ و نویسی بهسانی و لز بوشینه و پیوندی یکسر بریا دنگ و وینه بخزمین خواهین دور چه بکه. لورا بسای انترنتی دم کد و دوراهی دین کرد کرن. لدوی ام جبیر نکن کو تفی ارینی و سودن انترنتی هنه هر وها نینی و زیانین ویجی هنه گلک مال پرین انترنتی ین کو گندلی و نوچین دروین این کو مروان د آجون سر جهب نفرت بوینی و تندی دوشینن هنه هر وها قداندنا دمك دريج لسر انترنتي دهيلكو مروف جيجلك هيلين جواكي ومالباتي و خمسار ببا جهيلا تندرستي و ماينا دمك دريج لسر انترنتي وتفقراكيم باندورك نيني وزياني دقهينة چاف پشت و پرگالا لاش بگشتي لورا دماكو ام انترنتی برنگکی شاش چو و چوت بکار بینن جبلی زیانه ام تشتکی دن جوی ورناگرن. ام جوانه یخوا تیدگهن خوندکارن هیجا
كو سودين انترنتي و مترسيين ويجي هنا يعني زيانين ويجي هنا كودفي ام لغوري بيوستي اخوا وتشتين كو گونجاو جتمني مر ام تماشا بكن امي بهفرا درباسي گفتگويا واني بنجبوغو ام برسي واني جار سر بكن هن برس هنه درو پلا حفتي و سسيان دا از جوار برسا بخوينم و لسر دبي جار سر بكم برسایەکێ ژروپەلا هەفتێ و سسیان دەبێژە چما بسایە ئەنتەرنێتی جیهان بوویە مینا گوندێکی بچووک وەگو چما جیهان بوویە مینا گوندێکی بچووک ji ber ku mirov kare di navbera xulekekê de peywendiyê bi kesên dûr re bike yanî kare wan dengê wan bibihîze û wêneyê wan bibîne em ê bêjin pirsayekê ji ber ku mirov dikare di navbera xulekekê de yanî di navbera deqayekê de deng û wêneyê em ê bêjin dengê kesên dûr bibihîzin û wêneyên wan bibînin. Dengên kesên dûr bibihîzin û wêneyên wan bibînin. Yani em dikarin bêjin peywendiyê bi kesên dûr re bikin. Pirsa di duwa dibêje enternetiyeke min car di kîjan salê de li ku derê û ji bo çi hat bikaranî? Me got internet diwaneyê de danîne internet di sala cara yekem di sala 1906 de li Emerîkya hat bikaranî got ji bo çi? Ji bo ku peywendî û girêdan di navbera zanîngeha de çê bibin. Em ê bêjin bersiva pirsa di duwa çi? Cara yekem di sala 1906 de li Emerîka Emerîkayê hat bikaranî ji bo çi? Ji bo ku girêdan di navbera zanîngehan de çê bibe. Pirsa sisiya û çara û pênca ji were karê malê xwendekarî nihêja hûn jî li ser bixebitin. Em ê herin hîndarî bi hev re di rûpela heftê û sisiyan de ye hîndarî rûpela heftê û sisî. Pirsayekê em ê her peyvekê bigihînin wateya wê a ku hatiye şîrovekirin. Me peyvê xwe rêz kirine li ser depê, peyva afrîner, satelayt, peywendî, metirsî, gendelî, xemsarî, malper. Her peyvek jê wateya wê hatî şîrovekirin di van hevoka de. Hevoka destpêkê ziyanên kesekî yan tiştekî. Kesê ku bi erkê xwe ra nabe, çêkirina tiştekîn û peyikên asîmanî, rûpelên enternetê, têkilî, kirina karên xerab.
ئەمێ وەرن پەیڤە ئافرینەر یعنی کەسێک و تشتێکی نو دە ئافرینێ یاشی ئافراندنا تشتی نو. ئەمێ بێژن ئەمێ ئافرینەر بگهینن چێکردنا تشتی نو. Di pirtûkê de afrînerî hatiye nivîsandin. Afrînerî çêkirina tiştên nû. Satellite yani peyikên asîmanî. Peyikên asîmanî. Peywendî, me got peywendî yani têkilî. Metirsî tê wateya ziyan û bandorê neyînî. Ziyanên kesekî yan tiştekî. Peyva gendelî tê wateya kirina karên xerab. Gendelî kirina karên xerab. Peyva xemsarî tê wateya kesê ku bi erkê xwe ranabe. Yani ji kesê ku baş bi erkê xwe ranabe. Peyva malper yani rûpelên internetê. Malper çi ye? Yani rûpelên internetê. Yani rûpelên internetê wek Facebook û WhatsApp û her wekî din. Ev em jê dibêjin malperên internetê. Em ê bi hev re herin pirsa di duwa xwendekarên hêja û em ê hevokan saz bikin. Em ê niha pirsa di duwa çareser bikin xwendekarên hêja, me got pirsa di duwa jî sazkirina hevokayê. Yani hin peyv danime, çar peyv danime, em ê her peyvekê di hevokekê de bikarbînin. Pirsa di duwa peyvê wê bihîstin, agahî, nûçe û zanist. Her peyvekê em ê wê di hevokekê de bikarbînin. Peyva bihîstin. Bihîstin em ê bikin lêker, em ê bêjin ez her sibeh dengê çivîkan dibihîzim. Ez her sibeh dengê çivîkan dibihîzim. Peyva dibihîzim me ew di hevokê di bikar anî me ew kir lêker. Ji navdêr bû lêker. Em ê werin peyva di duwa çi ye? Agahî. Peyva agahî em ê bêjin bi rêya internetê ya jî bi rêya lêkolîna bi rêya lêkolînan agahî pir dibin. Bi rêya lêkolîna agahî pir dibin. Peyva nûçe em ê bêjin internet nûçeyên cûr bi cûr belav dike. Nûçeyên cûr bi cûr belav dike. Yani hin nûçe hebin belkî rast bin û hin nûçe hebin belkî nerast bin. Zanist, peyva zanist mê di hevokê de bikarbînin û em ê bêjin zanist ji mêjîre wek av ji gewdere ye. Tamam? Yani wek ku pêwîstiya gewdeya me, wek ku pêwîstiya laşê me bi avê heye, pêwîstiya mejiyê me bi zanistê û fêrkirinê jî heye. Zanist ji mejîre weke av ji gewdere ye. Me bi vî awayî hevokê xwe jî temam kirin xwendekarên hêja, em ê niha ramaneke bingehîn ji waneya xwe re jî bibînin. Me ku waneya me ser çi ye? Çi ramana waneya me ye? Waneya me li ser internetê diaxive
مسود و مترسين وي و جرينجيا انترنتي بجشتي شيرو بكر دواني ده أمي بيجن وانا يعمل راماناوي بنجهين جرينجيا انترنتي دجيانا مدى مي رامانا خوشي بنفيسين جرينجيا انترنتي دي جيانا مدى وأم جبير لكن دما كدرج سر انترنتي نمين شبركو زيادتري بيوستي دبا زيان وزرر خون دكارن هيجا أمي بهفرة هرن بشا ريزمان أمي ريزمان خوي كردي شيرو ببكن و لسر بلا حفتي و چاران بكن و ميناكن خوا بالبيسينن خون دكارن هيجا أمي ريزمان خوي كردي شيرو ببكن ريزمان ما إيرو لسر چد آخذا أمي هفوكن هندري برتوكي بخوينن و ناس بكن لسر بلا حفتي و چاران أمي بكن ده هفوكن لجير ده ما كار دست نشان بكن يعني از ده چوم گند ده ما قو از بيجم از ده چوم گند أمي بها هفوكي بنفيسين وشيرو ما بكن از ده چوم گند تمام از ده چوم گند از کنگی چوم گند دما کار هات نشان کرن کو از ده چوم گند يعني دما گو از بیجم از سبه بچم گند دیسا دما کار ما نشان کر ما گو سبه تمام کنگی کار هات بکار آنی يعني کنگی کار چی بو الوداد به هفوگید ده بیوا ده چجمر نشان کر بیوا ده جمر دما کار نشان کر دما کار دما از بیجم زاروک سبه تاشته خوار زاروک سبه تاشته خوار کنگی تاشته خوار سبه هيدا كنجي كاري خوارني هات كرين دي دما سبهيدا كو بيوا سبهي جمر دما كار نشان كر او جي وك هفال كارك دمية دما كار نشان كر اف بيفين كو دما كار نشان دكين ام جوارة دبيجن هفال كارين دمي يعني بكار ريا بلي كري ريا ودماوي نشان دكا وقو ام بيجن ام نيفرو لمالي دي جيفن دما نيفرو دي ام لمالي دي جيفن ام كنجي دي جيفن نيفرو بيفا نيفرو شي ام جرد بيجن هفالكارا دمية شبرقو دمي دهفوكي دي نشان دكا امي هفالكارين دمي وك بيناسا من بيسينن هفالكارين دمي چنه هفالكارين دمي او بيفين كو دما كار دست نشان دكن اف بيناسا هفالكارين دمية خوندكارين هيجا بيناسا هفالكارين دمي بو بيفين كو دما كار نشان دكن يعني بيفي مينا ده سبهي زو بشتي مهكي بري مهكي نيفرو ايفاري اف بيفي بفي اواي كو دما تشتكي نشان بك ام جوارة بيجن هفالكارين دمي دروبلا حفتي وچاران ده بيناسا هفالكارين دمي الجمع نويساندنا و كسكرية أو بيناسة جوارجي أزبركرنا و بشتي ما رزمان خوب داوي كر خونده كارن هجا و موانيا خو جارسر كرنا برساب داوي كر و مرامانا وانيا خو فيم كر وانيا مال سر انترنتي بو أمي هرن بهفرة
تبيرا وقتا مكاري مالي دابوا مقوت أمي مجاركي بنفيسينن لسر زانياركي لسر آفرينركي بناوي نيكولا تسلا ما درو بلا جوانا يا ميا چوي مشورگو كاري مالي بنفيسينن وليكولين بكن درو بلا شيست وحيشتان ده ام بهفر بكن سرو بلا شيست وحيشتان شبوكو ام مجارا خوا بنفيسينن بمجار جوا خوستبو از جوار بنفيسينن امي ديسا دربرينا خوا بخوينن درو بلا شيست وحيشتان ده دبي گلك زانياران راجه جيهاني را گرنه و به آفرینریا خوا جواک عمل پیش خستیه و رونی گریه میناک توماس ألفا إديسون دده معميان هذا أو منا شرايين جش خيانة لهن كسايت راجين بنرخ كرنا وما في وان إي نافدار بوني وندا بويا منا نيكولا تسلا قالوا تفي زانياري ناس دكي مجارك كرد درباري ويدا بنفيسا ماكو زانيار النافدار هنه كو وك توماس إديسون يعني جيهان حمو ناس دكاكو توماس إديسون الكتريك آفرانديا لنيكولا تسلا أو جي زانياركي وآفرينركي جلكي خرطبو وقلك راجع وسود لما كرنا كو آفرينرين ويجي هنا أمي مجاركي درباري ويدا بنفيسين وهن آقاهين جرينج لسروي ببن نيكولا تسلا ناويوي نيكولا تسلا نيكولا تسلا عند زياركي الكتريكي وآفرينركي فيزيكي وميكانيكية جي باجاري جوالاتي النمسايا دسالة 1050 ونهاندش دايك بويا اف آفرينر بحشت زمانان دا آخوي وبرياكو هرجم توماس إديسون جبو جوي فير ببا أو جي آقاهين وي لسر عند زيارية الكتريكي هبو وقالك سود وآفرينر كرنا وك ريموت وي آفراندية وك توربينك آفراندية بنابي توربينا تسلا وك الكتريكان وبدار نيكولا تسلا آفراندية دي صالة 1000 نهسد وچل وسسيان دا جيانا خواش دستا أمي فان آقاهيان مصر آفرينر نيكولا تسلا بنويسينن نيكولا تسلا آفرينركي فيزيكي وميكانيكي وأندزياركي الكتريكي بو لنمسا دصالة 1056 جدايك بويا اف آفرينر بچند زمانات آخوی ما گوت اف آفرينر ب 8 زمانان د آخوی وبريكو بتشاجم توماس إديسون آقاهين وي لسر عند زيارية الكتريكي هبو آمورين كوي آفراند هن ج آمورين كو تسلا آفراندنا
أمي بيجن ريموت هون زاني چی؟ أو عمورا كو أم بي ج دورفا كنترول دكن أم بي تلفزيوني كنترول دكن يا جالك تشتندن حتى سبليت بي عمورا كنترول كرني ج دورفا بيد كابن ناوي وي ريموت أمي ورين توربينا تسلا توربينا تسلا أو جي توربينا كب و الكتريكا نوبدار الكتريكا نوبدار نيكولا تسلا أفراندية كنجي جيانا خوش دستا دصالة حزار ونهسد وچل وسسيان ده جيانا خوش دستا في أفرينري كو جلك راجع جمرة كرنا بفي أواي خندكارين هجا موانا خو بداوي كر وما مجارة خوشي بداوي كر سباس دكمش بو تماشا كرني هم ببينين بخير وخوشي ده.